الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وصلى على سيدنا ونبينا وعظيمنا حبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Günler ötüp, tündür canlılar, gün ardından gün, gün ardından gün. Her bir canlılar esir, yaşlar tarih, yaşoldu canlı esir payda oldu. Hurmatlı Müslüman bir toğanın bir muğundan bir ikinci muğun. Atalar ketip, atalar oldu, ata oldu. Babalar ketip, orduna başka muğunlar ketip. Bardığımız yaratan Allah Teala'nın aksına sapardamız. Eneden ilah körelgönden başlar, on top can berge geçeyin, mürzönü kandayın karay yakında baratırız. Allah Teala kerimeti Kur'an-ı Kerim'inde Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve lenebluvennekum bi şey'in minel havfi vel cu'i ve naqsin minel emvali ve naqsin ves sagarat. Elbette biz sizleri korku menen, açkaçılık, mal mülkün cana denenin, cana mümecemişlerinin kaçılık siyahlı derselerinden sınayır. وَلَنَبْلُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ korkunuz menen, وَالْجُوعَ açkaçılık, وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ mal mülkün görünmez oluyorsun. وَالْاَنْفُسِ kebir canların ardalı, وَالسَّمَرَاتِ mümelerin görün yakşı olmayı kavrusu menen, türdüksün olur men sınayınız. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Şunday sıkıntılarga sabır kılganlarga, sabır kılgıçlarga beyişten yaxşı suyuncu kabarını berdiler. Alçını iman bular, iza asabatun musibatun. Alardın başına bir kıyınçılık sınıf jetken kezde, halu mınday deşer. Hay mağayimde keldi. Ne için mağayla başıma bale geldi? Halu, inna lillahi ve inna ile raciun. Elbette biz Allah üçündüz. Allah Teala'ga kayıt vararız. Allah Teala tarafından bir kız kelengizde de deyikemiz, varımız Allah'ın mülkü olumuz, Cenab-ı özüne kayıt varamız degen adamlar, Ulaika aleyhim salavatun min rabbim ve rahmet ve ulaika humul muhtedun. Dal şudur, Rabbisi tarafından mahluk, rayımla, Cenab-ı şudur bana, tuğra yol batışkındır. Ulaika aleyhim salavatun min rabbim. Biz, elbette Allah için biz, Allah'a kayıtı barabız degenler için jaratkan Allah Teala tarafından maktoo rayım baralarına. Cenab-ı oşolorga tuğra bağıtta. Hurmatlı Müslüman bir toğanım. Köp ölüp ölgön jerde, musibat bolgon jerde artık hayırlı olsun deydi. Kebirler kalgan ömürün sağa bersin deydi. An ömürü kalgan yok. Kalsa öz yaşamak. Kalkın sağa bersin. Kalgan ömürün baldarına bersin deydi. Hani ömür yok, bitti Allah. Dinimizde inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kede balasın jakının jokotkonda betin tutup, kökürögün aymap. Allah Tebaraka ve Teala bizdi atalarımızga, enelerimizge bergende Allah Teala surap berdi bile. Selerge perzent Allah Teala bergende surap berdi bile. Ne alarda suraş gerek mi? Alganda da surabaydı. Hurmatlı Müslüman bir toğanım, inna lillahi ve inna ileyhi raciun degen söz, inna lillah, biz Allah'ın mülkümüz. Biz Allah'ın amiri menen jaraldık. Allah'ın kalgısı menen bu dünyaya geldik. Bizden kolumuzdaki den soğluğumuz, malı mülkümüz, üy bileğimiz, baldarımız, ömür yoldaşlarımız bardık Allah'ınki. Ve inna ileyhi raciun. Elbette biz bardığımız Allah'a kayıtı barabız. Ölüm bul yaşoodun akırı. Biroq akirettin baştalısı. Her bir türü bul dünyadan ötet. Her bir canı çirit, eskiret. Kullu men aleyha fan. Ar-Rahman suresi. Kullu men aleyha fan. Yer yüzündeki bardık nerse yok buladı. Ötücü fani, yok olucu. Ve yabqa vejhu rabbika zul celali vel ikram. Bir gana Rabbindin zatı, ulu urmatlı cüz zatı жалғыз Allah özü қалады. Ar-Rahman suresi 26-27 ayet. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, yaşaodu bir közürmeginde, bir doli sekundda Allah bir ahvaldan ikinci ahvalga özgörtüp koyuyor.
Ruh öz ordundan çıgat. Жаратуучуга кайтат. Бенде бүгүн тирүүлөрдүн катарында болсоң, өлүктөрдүн эсебинде болуп каласың. Бул ачуу чындык. Аллах керемети Куранда мындай дейт: "Аузу биллахи минеш-шайтанир ражим. Кул иннал мауталлази тафирруна минху фа иннаху мулaqīkum сумма тураддуна иля алимил гайби ваш-шахада фаюнаббиукум бима кунтум та'малун." Айт, ey Muhammed, ümmetine. Силер качып жүрүп кутулам деген. Силер качып жүргөн өлүмгө албетте жолугасыңар. Канчалык качпагын өлүм сага жолугат. Кийин көмүскөдөгү жана көрүнгөндөрдүн да билүүчү Аллах Тааланын астына кайтып барасыңар. Аллах Таала силерге жасаган ишиңерден хабар берет. Кул иннал мауталлази тафирруна мин. Силер качкан өлүм фа иннаху мулaqīkum. Ал астыңдан чыгат. Сен күтпеген жерден келет. Сумма тураддуна иля алимил гайби ваш-шахада. Сенин купуяңды, сырыңды, ашкереңди билген Аллахтын астына барасың. Фаюнаббиукум бима кунтум та'малун. Аллах сенин 60 жылдык, 30 жылдык, 50 жылдык кылган бардык амалдарыңды өзүңө хабар берет. Фа иннаху мулaqīkum. Өлүм сен кайсы жерде болсоң, кайсы мансапта болсоң, кандай үйдө болсоң, айнама такуну юдриккумул маут валау кунтум фи буружин мушайяда. Кай жерде болсоңор да өлүм силерди таап алат. Жада калса дуалдары бекемделген сарайларда болсоңор да дейт. Ин айнама такуну юдриккумул маут. Кайсы жерде болсоңор да өлүм силерди табат. Валау кунтум фи буружин мушайяда дегени дуалдар өтө бекемдеген араб тилинде буруж, буржил халиф. Канча бийиктиги? 100 этажда жогоруда болосуңбу? Жердин астында ошончо тереңдикте болосуңбу? Өлүм сени таап келет. Ниса сүрөсү 78-аят. Урматтуу мусулман бир тууганым. Биз кабилеттебиз. Тазаввад минат-тaqва fa innaka la tadri iza janna al-laylu hal ta'ishu ila al-fajr. O adam balası, takva degen azıktı jıynagın eç birin keçkirse erten gece jaşarыңды eç kimin bilbeysin. Keçkirse erten geçeyin jaşarыңды eç kimin bilbeysin. Wa kam min sahihin mata min gayri illatin wa kam min alilin aasha hina min ad-dahr. Kançalagan den soluğu çıngдар var, kokustan ölgöndör var. Kançalagan oğurgandar var, aylap жылдап жашагандар бар. Wa min fata amsa wa asbaha dahikan wa qad nusijat akfanuhu wa la yadri. Kançalagan жаш жигиттер бар, жаш кыздар бар, каткырып күлүшөт. Ошол күнү кепини пычылып калганын билишпейт. Wa min sigar yurtaja tul umrihim. Kançalagan naристелер бар, uzun ömür ümit kılabız. Wa qad udkhilat ajsamu zulmatal qabri. Ошо наристелердин жасаттарынын караңгы көргө койгондор бар. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubida darwahum laylatal qadri aw laylataz zifaf. Kançalagan жигиттер үйлөнөм деп жасалат. Kançalagan кыздар үйлөнүүгө даярданып, коз өздөрүнү осмо коюп жасанышат. Эртең той деген күнү жан таслим кылгандар бар. Урматтуу мусулман бир тууганым, өлүм жаш дебейт, кары дебейт, бай дебейт, кембагал дебейт. Өлүм бийлиги бар, байлыгы бар дебейт. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, ва ябка вajhi rabbika zul jalali wal ikram. Жалгыз жараткан Аллах Таала калат. Kullu man alayha fan. Жер бетиндеги бардыгы фани болуп кетет. Урматтуу мусулман бир тууганым, айнама такуну yudrikkumul maut. Кайда болбогула өлүм силерди табат. Walau kuntum fi burujin mushayyada. Dualdарды бекемделген сарайларда болсоңар да. Men kana yerju liqa Allah fa inna ajal Allah la'at. Ankabut suresi 5-ayet. Men kana yerju liqa Allah. Kim Allah'a joluğunu ümit kılsa, kütse, dayardansa fa inna ajal Allah la'at. Allah'ın bergen vada ajalı kelүүчү, жетүүчү. Men ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu. Kim Kudayga joluğunu suysa, Allah ağa joluğunu suyet. Ve men keriha liqa Allah keriha Allah liqa'ah. Kim Kudayga joluğunu jaktırбай, jaman көрse,
Allah ага жолугууну жаман көрөт. Урматтуу мусулман bir to'g'ri. Hazreti Umar mындай dechip эле. Hazreti Umar kullu yawm yaqulun mata fulan. Har kuni palanchi o'tibdir, palanchi o'libdir, palanchi qazo bo'libdir deb ugasыңар. Va sayati yawmun sayaqulun mata Umar. Bir kun keladi, Umar o'libdir, Umar o'tibdir degan so'zni ugasыңар deydi. Урматтуу мусулман bir to'g'ri. Hazreti Umar aytgan bo'lsa, bir kun bizni de ugasыңар. Abi şükür damla ötüktü. Kim ötmeydi? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inneke meyyitun ve innehum meyyitun. Ey Muhammed sen ölücüsün, Allah da ölet. Sen ölüksün deydi. Hazreti Umar İbni Abdülaziz 5. halife. Bir ödü çakırdı da bana nasihat kılçı dedi. Murdağı padişalardın ekonomika taraftan, sayasat taraftan elemez. Ahiretте estetken kengeshçisi bolчу экен. Hazreti Umar Abdülaziz halife musulmandардын padişası. İzni maga nasihat kıl dediler. Mınday dedi. Birinci ölü turgan padişah sen emessin. Senden burada kança padişalar ölgön, sen de ölösün, ölümge dayar bol. Kudaydan kork, eldin, jerdin akın jebe, jetimdin, jesirdin akın jebe. Kudaydan korkun. Allah'ın akı turgan kezde bendelerden korkma. Bendelerden akı turgan kezde Kudaydan kork. Hazreti Umar ibn Abdülaziz zidni. Kayra dağı aydı. Dağım ne nasihat kılasın? Kala. Leyset min abâke ahad ile Adem illa zâkal mevsayatı davurke ya Umar. Adam atadan beri kelgen ataların bardığı ölümdün damın tartkan. Ey Umar! Ataların siyahtı sen de bir gün ölösün dedi. Senin kezegin gelet dedi. Hazreti Umar ölümde oylap padişah ilap üçünü esin jogotup jığıldı. Kul meta'ud dünya qalil vel ahiretu hayrun limen ittaqa ve la tuzlamuna fatila. Kul ey Muhammed ayt ümmetine. Emnen ayt? Kul meta'ud dünya qalil. Bu dünyanın takva kişiler için ahiret yaxşırak. Kul meta'ud dünya qalil. Bu dünyadaki cırgalçılık, bayılık bardık az nerse. Vel ahiret hayrun limen ittaqa. Kudaydan korkkanlar için ahiret yaxşırak. Ve la tuzlamuna fatila. Siler danektin çel kavığınca da silerge zulüm kılınbaydı kıyamatta. Fatil dep kurmanı jeysin go. Kurmanın söğünün üstündeki sinekey piyazdın kavığı dayımı var. Çel kavığı. Oşonça da Allah Teala silerge zulüm kılbaydı. Emne жақсылық болса өзің қылғансың, emne жамандық болса sen. Aradıytum bil hayati dünya. Bu dünyanın yaşadığına razı olup kaldыңар mı? Minel ahireti unutup. Fema meta'ul hayati dünya fil ahir illa qalil. Ahiretke barganda bu dünyadaki jırgov hiç nesi emes. Bu dünyadaki yaşadığın 60 yıl emne, 80 yıl emne. Dozok je tübölük, je jannat tübölük. Hurmatlı Müslüman bir toğram Tavba suresi 38. ayet. Ötken yılları köngül bur. Kançalagan жақшы көргөндөрдү топурактын астына көмдүк. Kançalagan жақындардан ажырадык. Kançalagan жан берген адамдардын жанында карап турдук. Жан таслим кылган атаң, чоң атаң, жақыныңдын жанында карап турдуң. Балдары мен деген врачтар давлениясын өлчөп атат. Бирөөсү жасалма дем алдырып атат. Бирөөлөр канын başka kılıp atat. Hurmatımın kolundan hiç nerse kelbeyt. Keremetli Kur'an ayeti Auzu billahi mineşşeytanirracim. Felevla iza balagatil hulqum. Eğer bir jakının ardın canı alkımına kelse. Felevla iza balagatil hulqum. Jakının ar can berip jatkan kezde alkımına keldi. Butu suudu. Alkımına geldi. Ve entum hine izin tanzurun. Sizler canında karab turasınlar. Sen profesörsün, akademiksin, vraçsın, darigersin. Ve entum hine izin tanzurun. Baysın. Baylığın var, biliğin var. Ve entum hine izin tanzurun. Alkımına can verip yatkandı karab turasın. Ve nahnu akrab ileyhi minkum velakin la tubsirun. Allah Teala biz kudretimiz menen, perişteler menen silerden de jakınırakpız. Siler bizdi körböysüңөр deydi. Kolunlardan hiç nerse gelmeydi. Hurmatlı Müslüman bir toğanım.
Үйde бирөө жан таслим кылганын көрүп турасың. Ал малакил маут сен үйүңө уруксат сурап кирбейт. Звоногуңду басып келбейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, Вакыа сүрөсү 83, 84, 85 аят. Фалаула иза балагатил хулқум. Эгер бир жакыныңардын жаны алкымына келсе, ва антум хина изин танзурун, ошондо колуңардан эч нерсе келбей карап каласыңар. Ва нахну акрабу илейхи минкум валакин ла тубсирун. Анткени аларга илимибиз менен, кудретибиз менен, периштелер менен биз силерден жакыныракпыз, бирок силер аларды көрбөйсүңөр. Урматтуу мусулман бир тууганым, эки кечени эч эстен чыгарба. Эки кече десе, үйлөнгөн кечеңби? Диплом алган кечеңби? Бир кечең балдарың менен, өмүр жолдошуң менен, жакындарың менен күлкү тамаша менен үйүңдө тамактанып, тууган урук менен отурасың. Эң бактылуу адамсың. Айланаңда балдарың бар, неберелериң бар, өмүр жолдошуң бар. Экинчи кече урматтуу мусулман бир тууганым, колдон бийлик кетти, күч кетти. Кайгы капа, сакаратул маут, жан тапшыруу, жан таслим кылуу кечең. Сенин кубатың жок, күчтүүгө күчү пайда бербейт, акылдууга акылы пайда бербейт, байлыгы барга байлыгы пайда бербейт. Я аyyuhallazina amanu taqullah. O Allah'ın barlığına bilgi iman keltirgen benleri Allah'dan korkula. Vel tenzur nefsun ma qaddamat ligad vettaqullaha innallahu habirun bima ta'malun. Her bir can, her bir nefs erten kıyamatga, ölümden keyingi gününgörgө emne amal kılganыңарга bir nazar taştagıla, oy jügürtküle. Allah'dan korkula, Allah bardık işinlerden habardar. Ela yastevi ashabun nari ve ashabul cennet. Beyişler menen dozoklar teң bolboyt. Ashabul cennet humul faizun. Jannatqa bargandar çınıgı jеңишке ийилге жеткен. Бул нидене урматтуу мусулман бир тууган, сен балким байсың, башкасың. Кыяматта ла ясасхабун нар ва асхабул жанна. Jannatlар менен дозоклар эч качан тең болбойт. Ashabul cennet humul faizun. Jannatqa баруучулар, 5 вак намазыга бекем болгондор, орозосун кармагандар, ата-энесин сыйлап иман менен өткөндөр, алар чыныгы жеңишке жеткендер. Хашр сүрөсү 20 аят. Жашоо ушундай урматтуу мусулман бир тууганым. Келгиле. Кыска жашооду ибадат менен, Аллах разы болгон жол менен, Аллах разы болгондой өмүрүбүздү өткөзөлү. Аллахумма жаална мин ахли фирдавсил а'ла. Аллахым мени жана мени уккан жамаатты улуу фирдавсты насип кылган, бейиши жаннаты инсандардан кылгын. Аллахумма амин. Амин. Урматтуу мусулман бир тууганым. Жашоодогу мындай жашоо мен Кудайды сүйөм деген маселе эмес. Азыр сурасам 100% Кудайды сүйөбүзбү? Баары сүйөбүз дейбиз да. Пайгамбар сүйөбүзбү? Баары сүйөбүз дейбиз. Бирок негизги маселе Аллах сени сүйөбү? Негизги мисалы пайгамбар сени сүйөбү? Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах сени сүйүү үчүн эмне кылдың? Кудай үчүн эмне кылдың? Арзыбаган өзүңчө бир чачтуу эшан аялга сүйүүнө жетүү үчүн эмнелер кылдың? Түнү уктабастан ойлонуп, канткенде шуну сүйүүнө жетем, канткенде мен өзүмдү сүйдүрөм деп. Ар бир имандуу адамдын жашоодон максаты Аллах Тааланын сүйүүсүнө кандай кылганда жетем. Ошол өмүрүбүздү ошол менен өткөзөбүз. Ибадат кылгандар жумага эмне келдиңер? Алланын сүйүүсүнө жетейин деп. Арамдан эмнеге сактанып атасың? Кудайга жаккан бенде болоюн деп. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Тааланы сүйүүнө жетиш үчүн кээ бир маселелерге токтолом. Кудай Таалага сүйүүсүнө татыктуу болуш үчүн Аллах Тааланы көп зикир кыласың. Тилиң дайым Алланын зикири менен. Тилиң менен, калбың менен, жакшы амал менен. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, я ayyuhallazina amanu zkurullah zikran kaseera wa sabbihuhu bukratan wa asila. O Allah'ın barlığına bilgi iman keltirgen bendiler, Allah Taala'nı köp zikir kılgıla. Maşineni tutup algan demez. Ayalın törelbay jatkan demez. Bирөөң байлансага түшүп калганда эмес. Же карызыңды ала албай жатканда эмес. Ишиң жүрбөй калганда эмес. Аллах Тааланы көп зикир кылган. Я ayyuhallazina amanu zkurullah zikran kaseera. Тилекке каршы биз Орта Азия халкы
бармак ооруганда Кудай деп баштайбыз. Бир кырсык болсо төлөө беребиз, тилейбиз Кудайдан. Эмне үчүн бул элек кезде аракет кылбайбыз? Васаббиху букраtan ва асила. Кечеyi күндүз тасбих айткыла Аллах. Ахзаб сүрөсү 41-42 аят. Фазкуруни азкурукум. Аллах Таала айтты: "Мени эстегиле, мен силерди эстеймин" дейт. Биз качан эстейбиз? Тилекке каршы кээ-бир чоң адамдар бисмилла дегенди билбейбиз тамак ашты. Бата кылганды билбейбиз. Тос айтканды жакшы билгендер бар. Жараткан ана инда занни абди би. Мен бендемнин күмөнүндөмүн дейт Аллах. Ва ана маху иза закарани. Men bendem menen birge bolom, eger bendem meni estese, zikir kılsa. Fa in zakaran fi nefsihi zakartu fi nefsi. Bendem meni içide estese, özünçe oylop, özünçe Allah'ını zikir kılsa, men de anı uşonda öyleyim dedi. Fa in zakaran fi melain, eger bendem meni cemaatin aslında estese, Allahu Ekber, la ilahe, men andan jakşırak cemaatin alda bendem desteyim dedi. Periştelerin aslında. Hurmatlı Müslüman bir toğanım. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. İki kelime var. Tilge cengil, tarazda or, Allah'a süyüktü. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Günüge kança aytабыз? Degeli 24 saatinde Allah'ını zikir kılуу деген minutaların var mı? Je bir gana cumaga kelgen cuma beklisin. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Fazkuruni azkurukum veşkuruli ve la tekfurun. O bendelerim, meni estegile men silerde esteymin. Nankör bol boğla. Eger nankör bolsoňor azabım kattуу deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Özüňden suradım da kedeçi. Ayalıma jaganbı, начальнигиме жаганбы, устазга жаганбы, кошунага жаганбы деген кээ бир ойлор келет да. Эми ойлочу, сен Кудайга жагасыңбы? Кудайдын алдында сенин кадыр баркың, сүйүүң кандай? Анда өзүңдүн Аллага болгон зикириңди эсте. Канча Алланы эстейсиң? Алланы канча көп эстесең, Алла сени ошончо көп эстейт. Ким эмнени көп сүйсө, ошону көп нерсе көп айтат. Мисалы кээ бир адамды менен отурсаң да, kээ бир досторуң менен кишилер менен отурсаң, сүйлөгөн сөзү машине да. Модель мындай экен, 600 мындай экен, 700 джип мындай экен. Турбо дизель экен, мынча лошадиный сили күчү бар экен. Анын сүйгөнү машине ал. Кээ бирлер менен отурсаң, урматтуу мусулман бир тууганым, нен сүйлөйт? Жер мындай болуп кетип атат, квартиралар мынча болуп атат, үйдүн баасы мынча болуп атат. Анын сүйгөнү эмне? Жер сатмай, үй сатмай, башка квартирасы мı? Кээ бир адамдар менен сорсаң, "Vay, falan жердин кыздары сулуу болот. Falan айылдардын сулуу болот экен." Отурган жерде паланчынын кызы, пустанчынын аласы, келини, анын сүйүүсү, аялга болгон сүйүүсү бар. Кээ бир адамдар менен отурсаң, доллардын баасы мынча болуп кетти, евро мынчага түшүп кетти, сом мындай болду, рубль андай болду. Анын ойлогон сөзү эле жакшы көргөн акча. Урматтуу мусулман бир тууган, kээ бирлер менен отурсаң, Аллах Таала мындай деген экен. Субханаллах. Жараткан Аллах Кур'анда мындай дептир. Пайгамбар саллаллаху алейхи андай дептир. Аллахумма салли аля Мухаммад. Аллахумма я Раб, Кудайым өмүрүмө берек бер, балдарыма берек бер, элиме берек бер. Ал Алланы сүйгөн адам. Отурган жерде жамаатта Кудай Таала жөнүндө сүйлөгүсү келет. Адамдарды даават кылат, үгүт насаат кылат. Урматтуу мусулман бир тууганым, сен өзүңдөн сурачы, сен эмнени көп сүйлөйсүң? Эмне жөнүндө көп ойлойсуң? Allah Tebarek ve Teala'nın suygan adam, Allah'ın kalamı Kur'an'da köp okuydu. Al-Kur'an-ı Kerim Fatiha menen baştalat, Sure-i Nas menen tügeyt. Kur'an kança? Para? 30 para. 114 sure. Kança ayat? 6236 ayat. En uzun sure Bakara, en kısa sure Kavsar. En uzun ayat Kur'an'da en uzun ayat ayatü tedayun, qarz alıp qarz berүү. Qarz alганыңарды жазып кой, күбөлөрдү жаз. Bir bet qarz alуу, qarz berүү жөнүндө аят. Урматтуу мусулман бир тууганым, ким Аллах менен сүйлөшкүсү келсе, Кур'ан окусун. Аллах менен сүйлөшкүсү келсе, намаз окусун дейт. Аллах сага сүйлөгөнүн кааласаң, Кур'ан оку. Кур'ан кимдин сөзү? Аллахнын сөзү. Айша энебиз айтат,
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir cemaatı bir жерге жөнөттү. Sariya degen bir vзвод, отделение дегендей söz. Bir cemaat sahabalardı bir жерге жөнөттүлөр. Bir эки айдан кийин келип сахабалар арызданып, "Я Расулалла, мо биздин командирди караңдар." Эмне арызданасыңар? Кайсы эмеде имам көтсөк, "Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад, ва лам якул лаху куфуан." İhlas делеме кылат. Бизге башка сүрө билбейсиңби? Десек, башка сүрөнү окупту, артынан дагы ихласты кошот. Окуган сүрөсү ихлас менен Кур'ан окуйт. Ал сизге окшоп шашып эмес. Пайгамбар токтожу чакырды Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сахабаларга мен сени жетекчи кылып жөнөттүм. Кайсы намазда эле имам болсоң, ихласты окуйт экенсиң. Башка сүрөнү билбейсиңби десе, башка сүрөнү окуп артынан ихлас кошот экенсиң. Кул хуаллаху ахад. Aytqın ey Muhammed, al Allah жалгыз. Allahu samad. Allah samad bemuhtaç, hiç nesege muhtaç emas. Lem yelid ve lem yulad. Al tuğbagan jana tuğulbagan ve lem yekul lahu kufuvan ahad. Jana hiç kimge al. Aga hiç kim hiç nerse teң emas. Sahaba aytты, "Ya Rasulullah, bu İhlas surasida jaratkan Allah'ın sıfatları var. Жалгыздыгы, muhtaçlığı, hiç nersege muhtaç bolbogandığı, törölbөгөн. Men Allah'ın sıfatını köp aytuudu kaalayмын. Menin jaratkanım kanday uluu zat." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karab turup aytты. "İnnallah tabarak ve taala akhbiruhu." Bu haber berili. "İnnallah tabarak ve yuhibbuhu." Allah bul bendeni suyet. Allah'ın sıfatını suygön üçün bul adam cennatqa kiret dedi. Siz ihlaslı okuganda bir oylayıp men okuwadasız. Kul huvallahu ahad. Ey Muhammed, al Allah жалгыз. Allahu samad. Allah samad degen muhtaç emas, bemuhtaç al. Lem yelid ve lem yulad. Al tuğbagan jana tuğulbagan. Ve lem yekul lahu kufuvan ahad. Jana hiç kim aga teң emas. Kur'an oku. İnnallah yuhibbut tawwabin ve yuhibbul mutatahhirin. Allah'ın suyuna jetiş üçün Kur'an'da Bakara suresi 222. ayet. İnnallah yuhibbut tawwabin. Allah tövbe kılgandardı suyet. İnnallah yuhibbut tawwabin ve yuhibbul mutatahhirin. Jana tazalangandardı suyet deydi. Pakizalar suyet. Allahümme ec'alni minel tawwabin. Allah'ım meni tövbe kılgan bendelerden kılgın. Ve ec'alni minel mutatahhirin. Allah'ım meni günahlardan, jaman nerselerden tazalangan bendelerden kılgın. Hurmatlı Müslüman bir toğanım. Tavba. Albatta temeki tartıp koygondo, bir tuura emes iş kılıp koygon kezde, jaman saytты karaganın kezde tavba kılasın, Estağfurullah, estağfurullah. Tavba kılın deb, Günöden tavba kılgan, al tavba. Biroq ibadattan keyin tavba kılgan adamlar çınıgı tavvabinderдің amalı. Qaragıla hurmatlı Müslüman, sen namaz okuysan, namazdan keyin emne üçün estağfirullah, estağfirullah deyiz? Ne günah kıldın mı? Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah Teala min kulli zembin aznabtu hamdan. Allah'ın bardı günahlarını estağfirullah. Namazdağı bolgan kemçilikliklerimi keçir degen söz. Namazda barkim oyuna başka oy kelip kaldı. Namazda Allah halığını okuyalmay kaldın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "İza jaa nasrullah vel fath." Fath Mekke, Mekke'ni jengip İslam'ın jelegini alıp geldi. Peygamber istiğfar etti, tövbe kıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ve ra'aytan nas yedhulun fi dinillahi afwaja." Adamlar nige top kirip atkanını sen biröge davat kılıp atasın maşallah. 30 gün 40 gün 4 ay davatta birölerini imanıga sebep boldum. Estağfirullah, estağfirullah. Allah'ım, ben ömürümde imanға жақсы kızmat kıla almaganym üçün, diningni başkalarga jetkize almagan üçün istiğfar et, tövbe kılasın. Жақсы amal kılgandan keyin tövbe kılуу, bul çınıgı tawwabin, çınıgı tövbe kıluvçuların amalı. Hurmatlı Müslüman bir toğan. Wa tubu ilallah jami'an eyyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Barıngар Allah Teala'ga tövbe kılgıla jami'an, barıngар. Tırmakçanın içine jami'an, barıngар eyyuhal mu'minun, o imandılar. La'allakum tuflihun. Acaba emes, azaptan kutulup iyigilge jetseňer. Hurmatly Müslüman bir tuğanım. Jeke menin tövbe kılganym. Jeke Abdullah'nın, Abdurrahimdin, jeke başkanın tövbe kılgany iş iyigilge jetkizbeyt. Jami'an barız tövbe kılışыбыз керек. Menin kolumda uyulduk telefon bolsa, jeke mende. Ne paydası var? Biröw menen baylanış albasam, biröwge telefon çala albasam, biröw menen SMS yazış albasam, jeke menin özümdün tövbem
уюлдук телефон жеке менде бар сыяктуу эч пайдасы жок. Урматтуу мусулман бир тууган, үй бүлө менен, өмүр жолдоштор менен, бала чака менен, достор менен баарыбыз тооба кылалы. Айюхал муъминун, о имандуулар. Урматтуу мусулман бир тууганым, сенин жашооңдогу эң жакшы күнүң үйлөнгөн күнүң эмес. Диплом алган күнүң эмес. Машинеге жеткен, батирге жеткен күнүң эмес. Эң жашоодогу улуу күнүң тооба кылып, Аллах Таала тообоңду кабыл кылган күн. Бенде тооба кылган кезде мындай дейт экен. Анна фулан кад исталха ма раббихи. Паланчы Абдушукур, Абдулла, Ибрахим, Таштемир, Шер Мухаммад, Майрамбек Аллах менен арасын оңдоду дейт экен. Тооба кылганда не дейт экен периштелер? Паланчы Абдулла, Абдурахим Аллах менен болгон мамилесин оңдоду, жарашты дейт экен. Урматтуу мусулман бир тууганым, жашоодо элестетип көргүн. Сүйгөнүң аялыңды капа кылып койдуң да. Же үйлөнөк жигиттер, үйлөнөм деп жаткан кызыңды капа кылып койдуң. Же досуңду капа кылып койдуң. Эмне кыласың? Ар түрдүү чеберчилик менен ошону кантип ыраазы кылсаң, кафеге чакырсамбы, гүл алып берсемби, шакек алып келсемби, сөйк алып берсемби, же досума бир кой союп чакырсамбы, чапан кийгизсемби, ошонун ыраазылыгын издейсиң, а? Бул сага окшогон чийкеттен болгон бир бендени ыраазы кылуу үчүн түрдүү өзүңчө аракет кылып атасың. Бирок Аллах Тааланын каарына калганыңдачы, Аллах Таала кылба дегенди кылып койдуң. Аллах Таала тыюу салган нерсени иштер аткарып койдуң. Эмне үчүн чеберчилик кылбайсың тооба үчүн? Садака берип, тооба кылып, истигфар айтып, умрага барып, ажыга барып, же садака берип, же истигфар айт, же намаз окуп, же Куран окуп, же ата-энеңдин колун өөп, алкыш батасын алып, же жетим жесирди зыярат. Эмне үчүн Аллах Тааланын ыраазылыгына жетүү үчүн досуңду, өмүр жолдошуңду капага кылганда ыраазылыгын издеген сыяктуу издебейсиң. Урматтуу мусулман бир тууганым, тазалык деген кезде Аллах Таала тооба кылгандарды, тазаларды сүйөт дейт. Таза сырткы тазалык, ички тазалык. Ички тазалык жүрөктүн тазалыгы таухид менен ла илаха иллаллах, ла маъбуда иллаллах, жалгыз Кудайдан башкага сыйынуучу зат жок. Ла максуда иллаллах, жашоомдон Аллахтын ыраазылыгынан башка максатым жок. Ла махбуба иллаллах, эң биринчи сүйүү Аллага болгон сүйүү. Ички дүйнөнүн тазалыгы таухид менен. Ширктен, риядан, башкадан тахара захир, сырткы тазалык. Урматтуу мусулман бир тууганым, эмне болот? Яума ла янфа малун ва ла банун илля ман аталлах би калбин салим. Кыяматта малдын да, байлыктын да эч бир пайдасы бербейт. Илля ман аталлах би калбин салим. Ким Аллах Тааланан таза жүрөк менен келсе. Жүрөгүндө көрө албастык, кызганыч, жек көрүү деген нерсе жок. Жүрөгүндө ла илаха иллаллах. Сырткы тазалык таарат менен, гусул менен. Тилекке каршы биздин кээ бир инсандарыбыз бүгүнгөчө гусулду билбегендер бар. Daaratты билбегендер бар. Намаз окуган жердин тазалыгы, үйдүн тазалыгы, жеген нерсенин тазалыгы, ичкен нерсенин тазалыгы, сүйлөгөн сөзүңдүн тазалыгы, тилиңдин тазалыгы, эки жакка караган көзүңдүн таза нерсени карашы. Урматтуу мусулман бир тууганым, маселе айтыла турган нерсе өтө көп эле. Жараткан Аллах табарак ва тааланын сүйүүсүнө татыктуу болуш үчүн ар кимибиз ойлонолу. Түрдүү чеберчилик менен кандай кылганда мен Аллага жагам? Кандай кылганда? Бир жумага келип койсоңбу? Ата баласы атасына айтты. Ата, сен качан бактылуу болосуң деп бала атадан сураптыр. Ата айтса, балам, мен башымды балышка коюп уктай электе силердин машинеңер үйдө болуп, силерде үйдө болуп калган кезде мен эң бактылуу болуп жыргап уктаймын. Балам, менин эң бактылуулугум эртеңки баамдатка мени менен жарышы барып, мечитибиздин биринчи сафтарыны кооздоп, менин катарымда намаз окусаңар мен бактылуумун. Балдарым, 5 вакыт намазыңарга бекем болуп, алакан жайып, мен өткөндө эмес, мен тирүү кезимде мага өмүр тилеп, иман тилеп, дуа кылганыңарды көргөндө мен бактылуумун деп. Тилекке каршы бүгүн биз өткөндөн кийин эмне кылабыз? Өкүнүп кыйкырабыз, ыйлайбыз. Баары бекер. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Тааланын сүйүүсүнө жетүү үчүн ибадаттардын дагы бирөөсү ата-энеңди ыраазы кыл. Ва қада раббука алла ta'budu illa iyyah. Аллах Таала өкүм кылат, жалгыз Кудайга сыйынгандан кийин ва бил валидайни ихсана, ата-энеңерге жакшылык кылгыла.
آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد. Allah Taala hamd sanalar пайғамбарға дүрүтү ва саламдардан кейін жаратқан Аллах Таала имандыларға қайрылып кереметтүү Құранда Хашр сүресінің 18 аятында мындай дейді: Я айюхаллазина аману тақуллаха вал танзур нафсум ма қаддамат лиғад ваттақуллаха инналлаха хабирун бима таъмалун. О Алланың барлығына билігіне иман келтірген бенделер, өзіңер ишеніп иман келтірген Аллах Тааладан қорқып, әрбір нафс, әрбір жан ертеңгі ақыретке эмне амал қылғаныңарға назар таштағыла. Алладан қорққыла. Аллах бардық ішіңерден хабардар. Урматы мұсылман бір туғаным. Жаратқан Аллах Таала Хадж сүресінің 77 аятында: Я айюхаллазина аману ркау васджуду ваъбуду раббакум вафъалул хайра лааллакум туфлихун. Садақаллахул азим. Я айюхаллазина аману, имандыларға қайырлы. Атеистерге, имансыздарға ешбір тиешесі жоқ. Иманың болса саға тиешелі. Я айюхаллазина аману ркау, иманың бар бір рүку қыл. Васджуду, сажда қыл. Ваъбуду раббакум, Раббыңарға ибадат қылғыла. Рүку сажда қылып Аллаға ибадат қылғаннан кейін вафъалул хайра, жақсылықты қылғыла. Ал хайр бұл жерде жақсылық қыл дегенде Аллах Таала накира, жақсылықты жақынға да алысқа да, мұсылманға да башқаға да, барына жақсы, адамға да жануарға да жаратылып вафъалул хайра, жақсылықты қылғыла. Эмне үчүн? Лааллакум туфлихун. Ажап емес, Алланың азабыдан құтылып, ийгиликке жеңишке жетсеңер. Ақыретте чыныгы жеңишке жетүү. Я айюхаллазина аману ркау, руку қылғыла, васджуду, сажда қылғыла, ваъбуду раббакум, қалыс Құдайға құлшылық қылғыла. Бұлардан кейін вафъалул хайра, иманды бір ғана жақсылық қылады. Ал муслиму ман салимал муслимуна мин лисани ва яди, мұсылманның қолыдан, тилиден башқалар зиян көрбейді, саламатта болады. Урматы мұсылман бір туғаным. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың улуу сахабасы Саубан радиаллаху таала анху, Абу Талха, Маъдан ибн Аби Талха, Маъдан деген сахаба. Абу Талханың баласы Лақиту Саубан, Саубан деген пайғамбарға қызмат қылған улуу сахабаға жолықтым дағын. Ахбирни би'амалин иза амалту адхалани Аллах жанна. Маға айтшы бір амалды, оша амалды қылып жаннатқа кірейін деді. Үн шықпай қалды Саубан. Бүгінгілерде шар жауап берген жоқ. Екінші жолы сұрадым. Маға айтшы, сен пайғамбардың жанында жүргенсің. Bir amalды қылайын, ошал амалды қылсам, жаннатқа кірейін деді. Екінші жолы сұрадым. Үшінші жолы сұрағанымда, алейка бикасрати суджуд, сен көп сажда қыл деді. Емне қыл деді? Көп сажда қылғын. Сен аз бір сажда қылғаныңда күнөөлөрүң төгілет, ар бір сажда менен Аллах жаннаттағы даражаңды көтерет деді. Кейінчерек дейді, Саубаннан башқа Абу Дарда деген сахабаға жолықтым. Абу Дардаға жолығып, маға бір амалды үйреткін, Jannatga kireyin, oşa amaldı jassam Allah meni suygan amal bolsun. Emne kılayın desem, Abu Darda, Savban siyaktı köp sajda kılgın. Sen ar sajda kılganыңda günöөлөрүң tөгүrөt. Ar bir sajda menен Allah Taala beyişteki darajаңды көтөрөt dedi. Rabi'a ibn Ka'b деген sahaba. Rabi'a ibn Ka'b. Ka'b'tın balası Rabi'a, Peygamber Aleyhisselam'ın kölökösü siyaktımın deydi. Peygamber dara salamda suum berem. Dara sındırsa Peygamber'e kölökö olum. Daim janında жүрөм. Keçinde kuptanda gelip Peygamber Aleyhisselam'ın eşiginin alda bir topqa çeyin oturam. Balkim Peygamber bir nesege muhtaç bolsa meni tapпай kalbasın dep. Peygamber'din uykuga ketip ese alganını bilgen kezde uyuma ketemin. Күндөрдүн bir ertemenen Peygamber Aleyhisselam
баамдатка турган кезде пайгамбардын адаттагыдай суусун, daaratка суусун кармап турсам, пайгамбар кубанычтан карап туруп, "Я Рабиа, сел мәшит." "Ey Рабиа, каалаганыңды сура" деди. Каалаганыңды сура. Эмне менен кыялданасың? Эмне керек? Сура, Аллах Тааладан дуа кылып, сага сурайын деди. Biraz вакыт бериң деди. Бүгүн силердин бирөөңөр сура, эмне каалайсың десе. Эч ким жашабаган жерден квартира, эч ким элек бир машина, эч ким жетпеген кымча бел бир өмүр жолдош башканы сурашың мүмкүн. Эч кимде жок диплом, эч ким отурбаган бир мансап, кресло. Саубан радиаллаху таала анху, Рабиа ибн Кааб не деди? "Я Расулаллах, мага biraz вакыт бериң, ойлонуп көрөйүн" деди. Бир топ ойлонгондон келип, "Сура, эмне керек?" деди. "Я Расул, уриду мурафакатака фил жанна." "Бейиште сиз менен бирге болгум келет" деди. "Бейиште сиз менен бирге болоюн, бул дүйнөдө жаныңызда болгон сыяктуу" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, "Ава гайру залик?" "Мындан башка иш нерсе керек эмесби" деди. Үстүндө жамак болгон жыртык кийими бар. Курсагы бир күн тойсо, 3 күн тойбогон, башпанеги жок, үй жок. Саубас Рабиа ибн Кааб не дейт? "Уриду мурафакатака фил жанна." Жаннатта сиз менен бейиште бирге болгум келет дейт. Мындан башка жок дейт, ошол дейт. Эмнеге ойлонам деп вакыт сурадым десе, "Я Расул, ойлонсом" дейт, "бул дүйнө бардыгы кала турган нерсе вактылуу экен. Төөсү дагы улуу, үй дагы, башка дагы, акча дагы баары калат экен. Түбөлүк болгон жаннатта сиз жаныңызда болоюн" деди. Пайгамбарым не деди? "А'инни ала нафсика би касрати суджуд." "Ey Рабиа, жаннатта менен болгуң келсе, өзүңдүн нафсыңа өзүң көп сажда кылып жардам бер. Менин бир дуам менен болбойт." Не деди? "А'инни ли нафсика би касрати суджуд." Өзүңдүн нафсыңа өзүң көп сажда кылуу менен жардам бер. Бүгүн өзүнчө эле сурасак, дайым жаннатыл фирдавс сурайбыз да. Бейиште эң жогору пайгамбарлар менен сахабалар менен сахабалар кылган кызматты кылдыңбы? Сахабалар сыяктуу курмандык кылдыңбы? 34 намазды каза кылып бир жумага келип коесуң. Анан сураганың эмне? Дин үчүн эмне кызмат кылдың? Ахиретиң үчүн эмне кылдың? "А'инни ала нафсика би касрати суджуд." Урматтуу мусулман бир тууганым, сажда кылып өзүңөрдүн нафсыңарга өзүңөр жардам бергиле. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Бул сөзүмдү айтып жаратканга жалбарып, өзүмдүн кемчилигиме, жамааттын кемчилиги истигфар айтып тооба кыламын. Тообанын истигфардын кабыл боло турган кезинде жериндесиңер. Elhamdülillahi Rabbil alamin ve ashhadu en la ilahe illallah ve li salihin ve ashhadu enne seyyidena ve nebiyyena ve azimena ve habibena Muhammed Resulullah salavatullah aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yevmiddin summa ba'd. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "A'inni ala nefsika bi kasrati sucud." Özüңdү nafsına köp sajda kılıp özüңe jardam ber dep Рабиа ибн Кааб айтқан болса, келгиле biz de сажданы көп кылалы. Bir жума менен чектелип калбайлы. 5 вакыт намаз менен чектелбейли. Урматтуу мусулман бир тууганым. Пайгамбарыбыздын Мадина шаарында төрөлүп өскөн, канча сахабаларды көргөн, пайгамбар өткөндөн кийин 93-чү хижратта төрөлгөн Малик ибн Анас 4 мазхаб жетекчинин бирөөсү. Өзүнүн заманында Мадинада имам Маликтен өткөн алым жок. Andalüs'tan, Andalüs bugünkü İspanya. Kordoba şahırdan. Andalüs elinin suroğlarını kötörüp bir ökül kelet. Ya imam, 40 surov alıp geldim deydi. Andalüs halkı bugünkü Avrupa'daki Müslümanlar meni ökül kılıp jönöttü. 40 surovdu sizden surap bilip alıp fatva alganı keldim deydi. 40 surovdu suraganda İmam Malik törtösüne жооп berip kançası kaldı? 36'sını bilbeymin deydi. Zamandın en alımı olsun. Paygambarın şaharında en bilimdүү senden aldın öte durgan imam yok. 40 surovdun törtöğüne жооп 36'sını bilbeysin mi deydi. Ova bilbeymin deydi. Men elge emnede baram dese, İmam Malik bilbeyt eken dep aytıp bargım deydi. Andalüstüktөр kanday жашайсыңар, kanday жейсиңер, kanday tirikçilik kılasыңар, kanday mamile kılasыңар.
Andalustun maselesин Andalustagi alımlardan soragıla deydi. Men Madinada oturup sizlerden emeğine cevap bere albaymın deydi. İlim adal var, aram var. Anam bilbeyim var. Tileke karşı urmatı Müslüman bir tuğan bugün Mojer'de oturgan 99% emez, 90% da şariattan kedimda dasturxonda oturasında birөө suraydı. Ajeke, monday masele kanday bolot desең, sen ойлоңмучаң, жаныңда oturgan birөө жооп берет. По-моему дейт да. Şariat по-твоему болобу экен. Азыр койчусу дагы, кассабы дагы, таксист дагы, экономист да, врач да, юрист да бардыгы дин жөнүндө айта берет. Din senin жайлауың эмес. Şariat жөнүндө сүйлөшүн, şariat илимин окуш керек. Senin ustazın kim? Şeyh Google bu. Ar bir uqqanыңды айта бербе. Şariattan masele айтқан кезде Allah Taala'nın atынан пайғамбар кол кылган сыяктуу жооп бересиң сен. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, билбеймин деген адам билет. Bilemin деген эч нерсе билбейт. Bilsең башка маселени билесиң. Өзүңдүн тармагыңда юристсинби, экономистсинби, дыйкансынбы, сүйлөй бер. Бирок шариатка келгенде этият бол. Шариат маселеси Имам Малик рахматуллахи алейх билбеймин дегени силер менен бизге сабак болуш үчүн. Madinada төрөлүп, пайгамбардын zamanında altın kılımda tabiinlerde törölgön imam bilbeymin dese bugün bizde bilermanlar köp da. Urmatlı Müslüman bir toğanım, şariatta öte etiyat bolalı. Şariat jönündө özü hadis, ustazdары belgilүү, kaysı ustazda okugan, kaysı okuu jayda okugan. Anan jönle men broşurkadan okudum, по-твоему, menimçe. Yok, seninçe bolboy şariat. Amin. Allahümme affir lana zunubana ve kafir anna seyyiatina ve tevaffana ma'al ebrar. Allahümme a'inna ala zikrika ve şükrika ve husni ibadatik bi rahmetika ya erhamer rahimin ve akimis salah.